Assalomu alaykum hurmatli mekendoshlar, hurmatli tez satuv kanalini ko'ruvchilari. Bugun 24-mart 2025 Jalolobod shahridan satila turgan uyni ko'rgazam sizlarga tug'anlar. Tug'anlar. Daragini aytib ketsam, daragi mana Chapayev ko'chasi. Mana yerda Qurmanbek stadioni bor. Mana yerda Rio Gai bor. Mana ko'cha Gorki ko'chasi bo'ladi. Mana yerdan 5-maktab. Mana yer Wilson Park bo'ladi tug'anlar. Bunday chiqsangizlar bo'ladi Wilson Parkka. Tug'anlar o'ta yaxshi, o'ta ыңгайлуу yerda, shaharga yaqin. Satila turgan uy ушул uy tug'anlar. Hozir men sizlarga uy bo'yicha qisqacha ma'lumotini berib ketayim. Uy 4,5 sotik uchastigi bor. Komnata где-то 6 komnata uyi bor. Oshol uyda sizlarga bir sira tartib ko'rgazam. Uyning dokumentlari taq, qizil kitob bor. Kanalizatsiya kelgan, suv, svet, gazi bor. İşlerini bir sira tartib ko'rgazayin. Mana tug'anlar kiraverishda продается deb yozib tele qo'yibdir. Tug'anlar, sizlar videoga aябай ko'p laykdan bosib, qattalbay ko'rayotganingiz qattalib, kanalni qo'llab ketkilar. Tug'anlar. Videonun baş uşul komnatadan bolsun. Bu kuchня ekan tug'anlar. Eshik ramlari adashmasam alümin. Bu kuchня ekan, teplый pol bo'lgan. Mына patoloktori deballar aboyda jabıştırılgan, ko'ringizlar. Mына yerga high-tech eshik qo'yib qo'yishibdir. Mına yer bitibdir tug'anlar. Shunda ele ko'rgazib ketayim. Patolok qilib, qumshoq qilib, ustuna loy bosib qo'yish kerak ekan. Bu dele o'zincha bir cho'ng komnata ekan. Bu yerdan chiqqanda tug'anlar, bu yoqda daha komnatalari bor. Shular dele sizlarga bir sira tartib ko'rgazayin. Teplый poli bo'lgan, qishinda issiq. Bu komnatadan chiqqandan keyin mana yerda daha komnatalar bor ekan. Shular dele ko'rgazayin sizlarga. Mana bu yerda dele gaz kelgan, suv. Mana yerda ko'mir pechka bor ekan. 3 ko'zli qilib jasab qo'yibdir. Bu o'zincha bir отдельно zimniy komnata ekan. Ko'ringizlar, mana patoloktori DVP'da bo'lgan. Ikki aynak. Polni dele ko'rgazib ketayin. Polu jig'ashdan ekan tug'anlar. Hem berki komnatalarını çıkıp sizlerge berki komnatalarını dele ko'rgazam. Tug'anlar, uşul komnatalar dele ko'rgazayin. Aqua eshik ekan. Bu eshikdan kirganda shunday sol joqda daha kuchня bor ekan. Bu kuchняda gaz kelgan. Gaz pechka, ko'mir pechka bir ekan eko. Отопление bo'lgan bular. Teplый poli dele bor. Bu komnatadan kirganda mana yerda zal bor ekan tug'anlar. MDF потолок. Отопление bunday заводской. Aynagi aqua. Poldori jig'ashdan bo'lgan ekan. Bunday jig'ashni dele ochib ko'rgazayin. O'ta yaxshi komnata ekan buni. Aboylari dele yaxshi. Bu komnata hozir ham dele ko'rgazam, eshiklar dele yaxshi eshiklardan ekan. Tug'anlar, bu hol siyoqti ekan. Mana yerda shunday da kichkinakay komnata. Patolog MDF, poldori jig'ach. Mana eshikdan dushga kirib ketsangiz bo'ladi ekan. Bu yerdan chiqqanda tug'anlar, mana spalnik ekan.
Spalniyada 2 batareya var. Mınандай 2 fortçkalары бар eкен. Потолокторун деле тартып кетейин мына. Кызыккан болсоңуздар, чалып эсиден так маалыматты алсаңыздар болот. Мына душовой туугандар. Көрүңүздөр. Кафель менен капталган. Полдор деле кафель. Бул комнатада деле 2 батарея бар экен. Эшик аква. Туугандар, ушул үй жаккан болсо чалып байланышып эсиден үй боюнча так маалыматын алсаңыздар болот. Баасын чыгарбадык. Арзан эле берем дейт. Чалып байланышып көрүңүздөр. Мына дараткан экен. Кичинекей навеси деле бар экен бул жерде. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allah Teala'ga çeksiz maqtovlar, Peygamber'e salavattlar olsun. Allah nizmenen biz inşallah şu Nurken rayonundağı sentralni meçit, Borgorduk meçit. Şu meçitte Kuda kalasa 3-4 yıldan beri şu meçitte onluk düzey işleri жүрүп атат. Kuda kalasından bu yılda жылында elhamdülillah darvazamızı bitirdik. Kuda kalasını yerге kanat koştuk. Şu yerге böyle davatga kelген büt tuğanlar, imamlardın çoğuluşu, anca-muncha şu damlalardın meclisi, sabaqtары şu yerde ötөт Kuda kalası. Şöyle için şunu жақсылап kurup, şunu bu yılda жылы bitirip alışımız gerek inşallah. Adam bir yaktar şu mescidimizin kışın aylanasını tosturganбыз. Ошол için kışka çeyin bir жақсылап için remont kılıp alsak. Uşu menen Kuda kalası mescidimiz bu yılda жылы жақсы işlerdi kılgan bolobуз. Şoga жалпы жамаат эл журт Алланын ыраазылыгы үчүн ушул масжидке салым кошкон болсоңуздар, иншаллах Аллах Таала ажыр берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким Аллах ыраазылыгы үчүн бир чымчык дүйнөсүндө мечит салса деген, Аллах Таалага жаннаттан касыр курат деген. Куда кааласа, ушу канча кичине болсо салым кошсоңуз, бир кыш ботол салым кошуп калсаңыз, Куда кааласа Аллахым иншаллах жаннатта ошондой касырларды inşallah nasip kılat деген жақсы үмүттөбүз inşallah. Бардыгыңыздардан Аллах разы болsun. Аллах Таалам ар бир мусулмандын кылган садака ихсандарын Аллахым кабыл кылсын. Аллах Таалам өзү көбөйтүп эсенетип берген болсун. Албетте бул садака Аллах Субханаху Таала hadisinde aytат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир hadisinde aytат. Аллах Таала пенденин садакасы, адал берген садакасын кабыл кылат дейт. Жана Аллах Таала аны көбөйтөт дейт. Көбөйүп отуруп, ал ушунчалык көбөйүп кетет, ал тоодой болуп кетет экен да. Мисалы үчүн биз билбейбиз да. Бизге Аллах жолунда 1 сом берген болсок, биз ойлойбуз, ошо 1 сом садака бердим, ошо 1 сомдун соогу мага берилет депчи. Андай эмес экен да. Ошо 1 сом берген садакаңыздын соогун Аллах Таала аны көбөйтөт дейт. Ал көбөйө берет экен турганда. Көбөйүп отуруп, ал ушунчалык көбөйүп тоодой болуп кетет дейт да. Тоодой болуп кеткенде баяк адам баякты соокту көргөндө таң калат экен. Мен 1 эле сом бердим эле, ушунча чоң соок мага берилеби дейт. Аллах Таалам ушундай улуу зат экен. Берген садакабыз ошо бойдон турбайт экен, балким Аллахтын астында көбөйө берет иншаллах. Аллах разы болсун.